Nalazim se u Irigu, u Rivici tačnije, ali na nekih 200 metara od nove vinarije i puta koji ide ka Vrdniku i Rivici, raskršća puteva koji su već urađeni. Ima struju, vodu, sve u blizini. Oko 12.000 kvadrata na 3 parcele, od čega jedna ima oko 200 zasada kajsija, 40-50 dunja i ima 20 oraha. Na jednom od placeva je i bunar, tako da je idealno za gradnju nekih većih turističkih objekata. Doduše možete da pravite za sebe šta hoćete, možete da preparcelišete i da prodajete pojedinačno, a jedna od najekskluzivnijih zona u blizini Novog Sada, Irig, Rivica, Vrdnik, sa placa, evo pogledajte, pokušat ću, iako je lepše uživo, da vam prikažem pogled. Predivno je. Master 021 nekretnine, telefon 064 6432 338. Ja sam Ljiljana Marković, pozovite za prezentaciju. Ovo je jedan deo, iza mene ima još placa. 064 6432 338.